Kwa majina ni Charles Kibagala. Asa Marieta Charles Kibagala ni mumanyi. Teno mufanyikazi Nyangoso. Oyo gukore tax collector soko sangire bango. Ali asomo tio Nyangoso. Wabeire gasi yekorwa omwaka bwekiri 2010 paka lero iga ange saidi ye miaka 12 konye ongwaya atarachemere metwalengero ka authority ya gucha. Ono koru 2010 baka iga ntwanya korikwa. Ongwaye gagochorika abantu abangao ototiga. Ono koru 2020 twanya gwaka rumusara bwe miaka 2 igotokoboria abana inchi na ki abana baito bakoba gakitokonya abana baito baende sukuru. Asia asikarja mbili aso usai na bere ngo cyandika ase ndwaga ruchile ese cyandika tenenga bakini bona igana ni konyoke no tururu abana bane baseriri njenga ale ngorokwa timoti manga ongwaye aikarasi ne komiti yaye bato chibese follow ngiye watu wengi bese abantu bakora bako ya bato chibese Posi masioge. Kwana marita ngo posi masioge ngo ni posi polisi town. Oko ajite makurutuo tu. Ngwaya gataban kurikara abantu sio disatari katu ora turika turuororo. Kana gotorika. Agatokora account, ana gatokora setting. Eto sinyire ngaba kurika yangu jo rucho marika baramo nduto sinyoriko. Tuwali family yaito. Tuwata abana baito. Eto kokanya bagambi baje ngabaje tumata ureke nyoro. Toka kura bari tuwa ina bari tumata kora to akara kile Jesus. Tuna kitu kile jinge ngia tari gotohera. Onyoro jitata tu gotoji beseito. Tawo tetoge ndenka. Because national government ya bayetinga aturike amune kurika bantu bayi kurumagega. Watu abero bararo abantu baje yaito gaba mirongo yaito korobari kerwaroro bagenda mungu. Tututira abo. Ekara tu ngani koromanda mane yega tetebi nyangu jago to kwanera yari ngei goro. Taji go to kwanera. Akaika kebisa. Akebisa. Tokoboriga. Ayo matako ko uromo ndaye. Ayo maine bogoto. Are bogori matiani. Omo siketi barat. Ota wanjo sema okoro bamuto bate maiga. Si